Ciira wa mwandiki wa mohoro Jacque Maribe na mwenda wake Jowie Irungu kana Jowie wakuraga Monica Kimani ni uthire na mbere muthenya wa umuthi. Mwena wa thitango kiongera harunta ritwa rigiria Jowie ria kunanio undu uria mawakili make mambire kuregana naguo. Ningi no kwiyumiririe githagathago mawakili a Jowie makiregana na itwa ria kuonania mbica cia mutigaire Monica Kimani igoti-ini. Na kwa mwena wa industrial area county ya Nairobi, andu 16 ni maiketio ngono magikuruhanio na uici wa maguta kuma marori-ini ma gukua maguta. Birigiceni ino igutongoragio ni ruhonge rwa kuramata ruhonge rwa maguta nirwo EPRA hamwe na maabitha ruhonge rwa uthuthuria rwa DCI. Akiaria hindi ya birigiceni ino murugamiri wa ruhonge ruru Pavel Oimeke ni arutire mukana andu aria marinyitikaga makiia maguta kuma marori-ini maya akiuga matikwerisha guoko kwa watho. We are now gearing up. We want Kenyans to come forward and give us information on who is doing an illegal petroleum activity on any place in this country. Mudurume umwe ure uretuaga afitha wa ruhonge rwa DCI ni akinyirio igoti-ini thutha wa kwamukira ciringi 136 kuma kuri mutumia umwe uikaine ta Natian barabara-ini ya Kijabe guku Nairobi. Rabson Anzete na ritwa ringi Kopro Samoka ni akanire thitango iyo na arekererio na mbeca baribari ciringi 400,000. Ogori nyamagare na wende ndogwetha jonto ndonere wakanga impaka. Nao andu aria mari mawathe kaunti ya Meru mena gikeno thutha wa thirikari ya kaunti iyo kurunguria kamiti ya andu mari mawathe. Akiaria hindi ya igongona ria kirungurio giki, muikariri giti wa andu aria mari mawathe kaunti ino Mike Makarena ni acokirie thirikari ya kaunti ino ngatho akiuga andu aria mari mawathe ni magukorwo makirumbuiyo uria kwagiriire. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Nyawira wa Kimotho.